الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga kakasih sing kami amuin imalup pa mga karidyo-ridyohan nila. Damikian daisa mga silayan ha social media. Dalam doa asing kami mohon kaniyo katantan, murah-murahan kaya pagbarakat sinallahu ta'ala kato ni waktu amuin makawa na to parbahagian sin tiap-tiap pambukdeng kato taniyo insya Allah subhanahu wa ta'ala dahing ha nikmat talagu-lagu dahing ha Tuhan na to Rabbul Alamin. Jadi gumanap kita in pengajian tungod pa amuin kapaidahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kanya innal ata'a wal fadla al mutarattib lidzakir aktsaru wa awsa'u min ghairi min al-a'mal kama fil hadis man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu idla asri riqab. Doon hataritiban sin pagjikir atau panuntun pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hataod niya iwan sin luag sin amal amuin nahinang sin ipon biya na sin hadis isiw-siw lang niya in makapamung la ilaha illallah wairoon Tuhan mapatut pagtag-ipunan buat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya wahdahu la syarikalah wairoon sakuto niya lahul mulk serta kaniya rakatan in pagmilik walahul hamd iwan singkatan pupujian wa huwa ala kulli syai'in qadir iwan siarain hauno-uno katan pakarajaan makakaus serta ini pagbalik-balikan sinambut ipon makahanggatos sa tiap-tiap out maragkan lang po naghahanggatos na ini doon ha natarikipit karayawan itungon din Allah subhanahu wa ta'ala. Kami lubat na ito, tiyaw na pasutin, illallah miftahul jannah. In kalima la ilaha illallah
pagtawagon sin mga ulama, inyan lang niya kunsi sin sulga. Naada pon in sulga, suway siya aun kunsi sin tiap-tiap, amuin, sumud pa, amuin bay niya. Amin piyang hiningod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga bariman, sumud palawm simbay nila, biya sin pagsud, sin amin mga tao, ini uy daing hapagsambahayangan sin sambahayang Jumaat. Wayron katukin-tukin, manuy tuyan harap pabay niya, ri siya malaong, amin magtuy siya makabatok madto. Hati niya biya sa kaula-ula, in nag-aamal sinamal ini, amo na yung pagzikir, panumtum pa Allah Ta'ala, labi-labi na yaon nakasud, in kalimatut tauhid, yaon kaniya in kunsi, na sumud siya palom sin sulga, isa-isa niya na magbatok sin lugal niya, way na maghindo kaniya karna biyasin, kaya iingatan niya asal in parsukuan niya, way roon dunhan malawong. Na inyan hadarajat sin mga tutungbasan sin Allah Ta'ala, hahambuk ipon. Na pagka nasabot doon hay nilaong niya ini la ilaha illallah, miftahul jannah, in siya kunsi sin sulga, na ini subay in pag-ayad tasin amalta, labi-labi na roon hapag-zikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, na subay yaon, way roon, ini makalamod doon, kakahinang amin bukon na patarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay sadya ingkatan, labay ring haamuin, kakahinang na patarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab inyan katantan, subay roonhan makasud, in amuin, pag-iyanon doonhan, amuin, biyayta sin Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudu, wa ma nahakum anhu pantahu. Uno-uno na sadya, in naramon kaniyo sindaak sin Allah Ta'ala, pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo na sadyayan in ayuputan niyo, amo na sadyayan in hinangan niyo, doon na hadya kamong simingod kaniya ay na kamong simingod parugaing, kana siyara india aksin Allah Ta'ala kahinapusan, wayroon narak dugaing. Nasad taim mga sila nakauna kanabihan karasulan, inyan kaya tayong babawan na sin, sara amo india rasing kahinapusan, amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihan yan. Naman jari, pagka siya taga-kunsi, ang paingkunsi, subay siya aon, iniipon niya. Na biyayta si mga ulama, aon siya roonhan, ini pito inipon, singkunsi. Kaya na bang ingkunsi mula nuhas, isulog mo palawm sin ini kukunsian niya to, pagligot mo ri limigot sa babsin, inya ungkatan umagpangin, ini pakid-pakid niya sa baboy ron ipon, bihan amuin ini lumatik sin amuin ano yaon, kandaro yaon, kandaro sin lawang yaon. Nabihatin sa pantun niya. Na impagyanon doon hay ni ipon, amo na insarat sin la ilaha illallah. Aun tuy siya sarat, subay maagad. La ilaha illallah, miftahul jannah. Bihan, in la ilaha illallah, kunsi sin sulga. Nasa wabyan bang wayroon kunsi mo, na wayroon dapat, di kau makasud palawm sin sulga. Bihan, bating katantan, aun doonhan, ini tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala, datunganan sin tiap-tiap, bariman pasuron sin Allah ta'ala palawm sin ini sulga.
Impanagnan syarat niya al-ilm. Panagnan ipon at tawasarat amo na in ilmu. Unin pagyanon ilmu doon na ini, subay mo kaingatan in la ilaha illallah. In la ilaha illallah, yaon doon hauning napi iwan isbat. In napi doon hayaon, amin napihan mo in katantan, tiyag tutuhanan si manusia halaw man sing gumi ini. Amin kaya kahad nila sa doon sila haon, ini umalok patuhan na inyaon katan, subay yaon kanapihan ka na in Allahu Ta'ala nanunggali isa-isa niya ra intuhan, wayroon sa kuto niya, way hikaruan niya. Nabihan yan. Napihan, sa taisbaton mo, in siya nanunggalan, wayroon hikaruan niya. Isa-isa niya. Na amod to impakyanon, dahin ha mga biyita sin Allahu Ta'ala, illa man syahida bil haqq. Suway niya kasaksian sin panaksi sa bunal-bunal. Dahil hindi inin panaksi sa bunal-bunal, dahil hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil haamin tiyatar lang diya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu Al-Adidul Hakim. Amo yan, mga kataw-tay manghuran ha o Islam. Ikarwa ipon at tawasarat al-yaqin al-munafi lisyak. Amo na impanan tuki makanapi simpag duwarwa. At iniya subay mo tod, ingkatan sinhinang mo, subay siya tanto. Bang mo siya hinakot, biya mo siya sin amo inti kita in Allah subhanahu wa ta'ala, bangun syari kakitaan na ikaw kita kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na wayron na pagduarwa sin paghinan mo, di na kau masasaw sinuno katahan, makasasaw halaw man sin gumiin. Na amo yan, subay kau mutayakin lang tahati niya, subay kau matutuo din hinang mo, at kainginan mo yung kiyahatihan mo, inyaon katahan amoy hika mo sindina. Yaon doon in, amoy in pag-iyanon yakin. Yakin. Wayroon paltos sindinan mo. Kada inyaon katahan, bukon ikaw in naglawak isa-isa mong kuwat panayinkan, aon kiyawaan mo, at ikaw kiyawak isa-isa niyaon, dahil karahat yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sabiqun. Mga sila amin nanantuhi sing kakahinang nila kana hiyahati nila marayaw piangadji nila marayaw amo na yung mga sila bariman nagparat siya pa Allah Ta'ala iban sindaak niya. Parat siya pa Allah Ta'ala tunggal isa-isa niya wa hikarwa niya. Parat siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya daak sin Allah Ta'ala bukon daing kaniya inakama. Daing hatuhan Rabbul Alamin ka na in siya daak kadya. Misan in siya diaak day siya mag-amal biya simpang daakin niya mga ka-ummat niya. Amo yan to mga katoy manguran ha agama Islam. Na inyan piagbulok binasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin
Sampai doon hayan hitok niya indugo niya iban sinyawalihan niya iban sin uno nagaos kerihil kanya sin Allah Ta'ala inyan hipagpatarang niya sin insya dia aksin Allah Ta'ala karena mahugot doon halawang simpangatayan na ingkatan na hasil niya halawang sing gumi ini ingkatan daing hatuhan Rabbul Alamin na subay hadjay sab kita ni ubihayad to in dahanan na to. Amo yan. Nain ipon hikarwa atawa syarat ipon hikato atawa syarat hikato al-kabul. Amuin panayma sin ipon. Pagyanon panayma limak tadatu hadil kalima biqalbihi walisani. Amuin panayma sin ipon karena insya nakajanji pa Allah Ta'ala. But in Muslim, di mahinang Muslim, bang siyari makajanji pa Tuhan, insya magtag-ipon, tunggal isa-isa sin Allah Ta'ala wa hikarwa niya. Amo na yung pagsyahada, sin la ilaha illallah. Amo yan, magnaik saksi ako. Wayron pagtag-iponan kurwaing balengkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahi karwania. Naman jari ini long ta amo na impagyanon in ikaw nagbuhi sim panumtum musin in ikaw nakapagbay mataiban sin Allah Ta'ala atawa nakapag-alop nakapagsambong laong hawala pa in kita limahil maripalaw man sing gumi ini. Amo na hindi nga kabtangan sin Allah Ta'ala lam sin Quran, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Laong sin Allah Ta'ala, ay bukon ka kwentuhan niyo, nagsama-sama ingkatan, ini, amuin, juma tulumahil, halaw man sin gumi ini, daing hasol bisin apo na to Adam, doon hayan, amuin, timango pa Allah Ta'ala, wayroon dugain ikaw raya Allah in pag tag-ipunan namu tunggal isa-isa mo. Artinya, amunin pag-iyanon, ini tiyay mo inyag to iwan sin jantong mo karena ini kau nakajanji. Janji sin, bigay jantong mo, piyangakuhan sin dila mo, serta piyaganggaw tahan sin udyot pamaranan mo. Amo yan, impag-iyanon, kabul. Amuin panayma sin ipon sin ini in pag-ibadat patuhan. Amo na in hak niya rin kahaipon niya. Amin suway hadyain yan hiton ay sin ipon harap patuhan Rabbul Alamin. Amo adto mga katawtay manguran agama Islam. Manjari in ipon hikaupat langka atawa syarat hikaupat kunhan sin la ilaha illallah amo na yung pag-iyanon al-intiyab al-munafi bitarpidalik amo na ini uhun mo siya di mo siya butawanan dihan karena inyan amuin makanapisin pa ini pag ini kuniyaon. Amin tinggalan mo, puplasan mo. Karena lang sinullah ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Yata doon sinullah ta'ala subay. In ikaw magpatisok pa Allah subhanahu wa ta'ala karena tumunay sinhak niya doon kayo mo sarta magmalila kau harap kaniya sinsampuna pagmalila. Amurin diyo taha bukay ayat suratul Zumar wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Na inkarayaw-rayaw na pag-agama amurin pag-agama si mga muslim amuin nagmalila matan pagmalila pa Allah subhanahu wa ta'ala umalog sila patuhan Rabbul Alamin tunggal isa-isa niya serta mangako
siminang marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to, mga paranggungan sing kami aagama Islam. Kasing diyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagpakusog sin panayma na to, doon haamuin diyay tayaon, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu bih. Di marista in pag-iman sinambut dahin kanyo sehingga ini hawa niyo amuin magtupan mag-akat ibang uno na dia kumon kanyo. At iniaunin dia sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa umat niya, una-una pa mga kasahabatan niya, amunain Quran mahamun dia, in Quran mahamun dia, dia sampai sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunain pagpatarang sin hukuman syara, dahil nga Quran mahamun dia, amunain pagyanun sunnah. Naamu yan. Naman jari, hindi pun hikalima pagyanun, as-sidq al-munafi lil-kadib. Amunain ini pagsabunal mang napihisin pagputing. Amo yan. Na biyay di halaw sin Quran mahamulya. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Ankabut. Farman sin Allah ta'ala alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Wala ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Yawjid Allah ta'ala. Marahin makainat intasirat intasirat alif lam mim. Unulangnya intamista intamus amuin pasaharan aja silasin Allah subhanahu wa ta'ala yutraku ayakulu memistarahan wahum la yubtanun. Batin sila yan, mamarahin na, bang sila yan mu'min di na sila tukasun, sinallahu ta'ala, tanto ujion sila sinallahu ta'ala rihalaw man singgumi ini, may ta, kabayaan sinallahu ta'ala tumarang in kahugot, simpa maugbog tin ipon niya, simpag Tuhan harap kaniya, subay siya matukas sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na inyan katan, subay kita niyo takama sin tutukasan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katotay manguran ha kama Islam. Karena aun biyay ta'di halaw man sin Quran na suratul Baqarah ayat 8 pa ayat hangpu. Laung sin Allahu ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Aun laung niya rin mga manusia, laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, magkamtangan sila, in kami ni mu'min sa kami ni. Magkamtangan, in kami ni muslim sa kami ni. Parahal, diya di sin Allah ta'ala, wa ma hum bimu'minin. Yung katapunan nila bukod sila mereka yukatiun Allah karena titipun lain Allah subhanahu wa ta'ala waladina amanu iman sin mga sila titipun karena hindi sila nila bukod amo hindi mo ay natunod sila hindi na pagkakaroon kaya katawin sila kami ini nabariman kami sa imatkan niya wala doon ka Islam, wala doon pag-iman ang Islam, ay wala sinanda doon na ang indaakan sin Allah Ta'ala, ipapahinang kanila,
in kamaksuran nila, in sila hayana, wala nila iukbal in kapatut sin Allah Ta'ala ron kanila. Nariyan yan. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yas'un. Na law sin Allah Ta'ala in sila yan bukod sila bariman matan, kana in katitipuhan nila. Dihan harap pahat mereka ko iwan mga ini bariman na wala nila kaya na naman in sila yaod nangakal tipo nila in ginawaran nila. Mahitayad do. Sababin sila fi qulubihim marad. Nasasakit imbigi jantong nila. Sin sakit abugho. Sin sakit ini amoy in sa tula at wayroon kapos pa idahan niya. Yan sakit dakula na lang sin Allah Ta'ala pazadahumullahu marada. Ganapan sin Allah Ta'ala dugangan in sakit sin pangatayan nila. Sakit sin bigi jantong nila. Na sabab yan, wayroon jumatukan nila karayawan karena amo unim pini nila. Walahum azabun alimun bima kanu yakdibun. Na insilayan makananam sin siksa sin Allah Ta'ala dahil nga parsawawan sin pini nila hinang nang himuting sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyaita doon ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih. Subayin kaaunan si mu'min matan beriman. Amin biya simbiyaita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hisiyo-siyo na. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramahullahu ala nar. Na hisiyo-siyo hambuk, pahambuk amuyin si maksi way pagtuhanan dugaing buat malaing kantunggal isa-isa sin Allah Ta'ala way sakuto niya iban nagnahik saksi ini Muhammad ipon sin Allah Ta'ala sarta daak niya matan in kabtangan simud palawm simbigi jantung sarta hiyahali aning katanhin ang di makahinang sin sato pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inyan mga silayan matan bariman karena haramon sin Allah Ta'ala in sila daing haapinar ka jahannam. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Na in ipon hikaunom lang ta syarat hikaunom amo na yung pag-iadon ikhlas wa huwa tasfiyatul amal bimasahilin niya an jami'i syawaibi syirk. Biyay takdunan in pag-ianon ka ikhlas amuyin maglano magparayaw sin amuyin niyat maksud harap patuhan Rabbul Alamin hasupaya kumugdan inamal niya katantan makapuklas siya ring hapagsirik patuhan Rabbul Alamin karena inyan siyaksian sin Quran mahamulya in sila amin pagyanon ikhlas suwaitun matan ka ikhlas pa Allah Ta'ala Allah ala lillahi dinul khalis bukon kalong niya in agamasin Allah Ta'ala amuin ini matan subay amuin pag-ikhlasan sin ipon bang siya himinang sindiakan kanya sin Allah Ta'ala. Wa ma umiru la liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Iban walain Allah Ta'ala nang daaki haipon niya buat balingkan pagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin nagdarasin ka ikhlas amuyin
matan-matan sawasa imbigi jantong harap patuhan Rabbul Alamin. Naamo yan. Isiyo-siyuin magimumungan la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Amo na impagyanon isiyo-siyo magpamung wayron Tuhan mapatot pagtag-ipunan kaikhlas daing habigi jantong niya at tawagin hawabaran niya. Bihan. Hadis sahih demikian beta si Uthman ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah azza wa jal. Beta dunaon na punal to din Allah Ta'ala harami anarpa ano nga sila nakapaghimumungan sing kabtangan la ilaha illallah amuin nakapamung wayron Tuhan pagtag-ipunan buat malayang kantunggal isay sa sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta malano sawasa imbigi jantong nila harap patuhan Rabbul Alamin. Bihan yan na inyan katantan amuad to India daot sinmatan bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala in kamaksuran amuin panauhid tunggal harap patuhan Rabbul Alamin di man jari makahapit haun-haun na hahapitan halaw man sing gumiini. Bihad to in hikapitulong ta ini ipon sing kunsi yadto na amo na inlaw niya al-mahabba li hadihil kalimah. Amo na in kumasikaw, umug kaw sing kabtangan, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Iban sin uno-uno naman unjuk maun paamuin, pagkabtang yaon kataan sumud, in kataan pakaradyaan. Doon ha mga sila, nag-aamal li ahliha, al-amilina biha. Amin mga sila, multajimina li turutiha. Amin nagurul sing katantan, kasarat-saratan, din punot sa pagkala, at pumasin, katatan Allah. Kita sin Allah Ta'ala sampai yang itu saya dapat atau saya untuk selalu atawa hampir kira-kira bahasa Arab amunah dan tunaya amun cepat sampai untuk kabul dan hikmat saat kabaran dan engkau harus masuk di pakai ini dan tawak kata kita fokus ketika satu kawalan kau nagtagi pumarapkannya dimang kau daawat mo dininangmu inyaon katan way rumbayan intakarayan daan way siyang nakakatago mga katautan-tuan kaakamantan doon na sila wabarakatuh.